KTP General Conference vai somruk pakhat na kan mana Inkhawm voi ni na chu hei kan nei mek to atun Inkhawm hi Rawngbawlna report Inkhawm ani a hei amma sa in kami puite kan kom mai ne helaya hianin documentation lamin hei mundanga anti vak ngai lo ang khanin ron kala piang in du an sign thei turin board chatak mai lian chatak mai an lo da chu chu ke phone chat reng turin kan sign ve don ani khoyang e kan sign ang o ni somni pasari tlat ni sang ni somni paru ang tihan kan sai na lo kala pente tian an sai na shat reng tla kania chuanin he ta hianin limkha ti kan thalak na an post na tur scan QR code scan mai thei turin an lo da boka rem chang le mai heng te hi mi puite kan lo la shat lo takin kan non tilanga tu na chuanin mi puite biangbiakna hun kan lo nei don ya au chante utun general conference tan hian kan thu pui engei shaim le Putihan ta na mirang. Tiam lu tu khoi branch changin ngain local. New Diakon. Wala sip. Ole. A conference nam deu mang ro o. Tan lo me. Oi kabula hianin mi zawin na lem chang thiam kan nei zinga chuanin zei tak mai nulai mi a oma ko ngain emi I branch rangkal namin shil masala. Oh, ke mani branch takin karong kalawa chan hawin karong kala dor na talk staff chen khat karong kala hey chan hawang dewin ko sha lang imen pon karong kalawa chan hawin kalaw kal ole inti chale mai chani nei conference kan mang chana engei mudan anom meli tm oh hey karin hai lo puya nom me khop me ya he decoration team te ka fak to pa cha so he kan huang ya ni na mo ya he grass te ne kan na song song ne atwam don khopin ka sha ole hunam deu mang ro ole kalaw lu te a champa ko ngai ni bible chang do ber wishel tayam sam pahat na ole dan khoi branch changin nge not the life branch ole hunam deu mang ro ila an chan thayam mo hela market chipi thu pui kan chaya mo Rawngbawlna tura chandam ole a lo mo me chanin khoi branch changa local ngai ni Kozol Harmon branch in bayan oh kan vai ole hunam deu in mang don ya o an lo me oh hey kapula nulate yan mel chaboka zona kan han so venga I Christian chalai thil tum te kha apakhatal mi sai sak thayam iswa Christarin na le ama an na ko nga chalai te shwai oi ba tham thei ta ke sa general conference bo yen sa ningele voi somruk pakhat na ole in thiam nu to ke khoi branch changa local ngai ni 5 akon branch ole hun nam deu mang ro kan lo me bye bye conference chu ke chan pa te an ni vek ri maya mi zong zong hi mi pa ho hi chu zona kan han zot ve lo kanga ama sign ka velam mi ka zota nga kan conference chu kan speaker tour hi dungele Reverend PC la ro puya ania ani hi mana tanga ka ngai san to nia apologetic sa phei chuan kan mi thiam nei mi zo te jing mi ne tun tuma po hian thu pui po hi ngai thak nom viau tu la ka ngai ole alo mo me a beng bar thak le mai kan lom lu tu chan teu khang in bible chang tu ber milong shil ve thayam sam pakhat na za som pasari na an tu fing te bung so pali dan he conference bo exam ngele somruk pakhat an thiam thei le mai cho khoi branch changin ngai local New Diakon ko sim ole in ba hian ole lo mo me hun nam deu mang ro ole kin ko alo me bye bye chapa ke sa chalai chang I kan chang in ana hi shayam Oshe enge mi sai sak thayam FSC bung ni chang som ale thiam le mai chanin ka dinglam mi kan zo tanga khoi branch changa local ngai ni Kozol electric work khoi counter ngai thlen counter number 6 ale Inkhawm na hun nom tak mang ro lo me hela yang ak tu kan han ko mai anga in shal chat to em ya ai kan sal venol mai hey rinai takin in shal housing a enge shal kalber conference la bu hi hey kan sal zau trap to ole he lan le ka buzor hi chang kai lom le mai lo dor ve cheu don ya hey ka lo le ngal oh hey to na hianin mag events mag advertising stall ko ta kan o ma hey anni hi kan bendel nuam tak mai mi ba sai sak tu te ania zona kan han zo to ka he in thil siam te takrama in han muda ka hian in du tu sa me du thu sam tu ranga chong kai nga ya bidang result aniang chu hey tian kan han mang chana engem ni thil khak ngai te mo omem bio lo ma ro chu enge mo program ma zir hian thil ti dang lam ngai hi chu ma chu wang so kan la duty ve ale alo mo me zara mun nuam tak ka conference un kan mang theya i chu kan lom le ni ini po kan lo me
oi tu na hian reception site wall reception subcommittee stola kan oma ta in duty hianin tu na hin engber nge in duty le tu na hian hei pet se kan lo sema chuan bial flekin on da kan tar ngal zel boka chuan palai kal report ai kan lo update teng boka ta chiang tang chu ni mai kan zo dai teng che bible chang tu ber mi lo shil ve sam som sari pathum na ani mai alom ome in boy biao na chungin hunam de pang don ya ole an lo me oi chan kan chan nu hi almoi khop me ya boina kor ha ki ama zo khianin engnam kor nge ani dite khabin sai sakse change ka kor ha ke bro traditional kwan le kwan te ani chu helai conference a hianin inon simbe shim em ni nge kumdang apoin local to chin munda nga bo kan ron kal to chin ai to la hen items kan nei do na mo variety program enge ni items to de sha ta cha ko cultural dance ani chu alo mom le moi de wi ni lo lam do nya kalo me kan lo me to ke chatel zona kan zot velok chenga tun general conference kan thu pui he nge shaim le Pathian ta na mi lang ti ding chanin kan ai achang in nga nai shaim le sam za som pakona chang ata chang thum ale lom ome conference hun nam de win mang do nya ale nang di po ule kan lo me oi tu na hianin tu conference inkhom avoi ni na inkhom na kan mang me ka tun kan inkhom hi Rawngbawlna report ani tu na hianin hei kan share fel tak tak te hianin hei hi an lo sema engek in sem hi han sei ve reng reng la chan ba program report le agenda lam ale he te he conference chim tu tlangwal fel deu mai ka mu fua ama sain boyam hing me shil them moi zola mo conference nang mai na mi lo kala ui van fel kum dang ai kal chinem mun dang ate ma chen ka kala ani chu ano mi ti em ilen huna po lo ka char char zero kan lo me bye 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 bye